Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk le thau chewa voin hi June ni som le pali ani Israel le Iran boina kalmek ka Israel chuan Iran ram chunga han chet voi khatna khan Iran tana nuclear facility poimo tak tak Natanz nuclear facility le Isfahan nuclear facility te han beya nasatakin han ti chiani ti han puanga khatianga beipui thakna Iran ram chunga hanei nuloka khan Iran chuan an chanlet na masaberatan kanron report tong khan drone jachuang jat mai hanron tirluta mase heng drone te hian Israel ram chunga poi khoina hanei lowa Israel border hanon cross mine air defense system mangin hanlo kap thadeu veka heibaka hian Lebanon sarkar chuan Lebanon sarkar remti na telo chuan an van borok te drone le missile te fighter jet ten an paltlang arem lawani ti an puanga heibaka hian Israel le Iranin kara in beilet ton na thlengmeka hian anram chunga in khwar Hezbollah firfiak polta chuan in rol na han nei turani lo tin thuchua khau tak mai han siam poka heminua hian Iran chuan Israel beipui thak na chanle na tura drone rual hanron tir chua jingami henge mazat chu Lebanon sarkar chuan an van borok ka dang chatin han kap thani ti han puang bok ani voin lama hian US President Donald Trump chuan Israel in Iran laka military operation anei chu lotling takle soisel bawani hatia heibaka hian Israel sipai te beipui thakna dangpo alo la thengle donani ti asoilang bok ane Israel ramhroi tu top official krang te thusai tangpoin Israel hian beipui thak voi khatna hi top san mai hatum don lonin harriata operation rising lion anti Iran laka operation anei chu chhunzawm zel hanlatum don nin harriata Iran point chanlen dang haron pekle ngei beisain Israel air defense system tele Israel air force te inral ring takin hanom renga tichuan an rin lok le lo beisai lokang ngei in Iran chuan Israel targetin missile manga direct strike aron nei le ta hane Iran missile strike awang hian mi enge mazatin hliam an tura nunna chan po hanom boka heiwang hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran laka chanlet na anpekle dan turchung chang ngai tua soihau turin Israel Minister tele security chief te meeting anei puya mase heipo hi film khur takin ti ania leinhuaya bankar him taka he meeting hi nei ani bok ane tichon voin chama dar somle minute somthum vela khan money controlling report anpek dan chuan Iran chuan ballistic missile tam tak mangin Tel Aviv khawpui le ache vel area mun krang te ron targetin hanon kap chiam maya hetianga Iran sipai te hanon chethun hi nizan zanlai thlen ma deuh khratanga tukin June ni sompali jinglampang ma tak thleng khan beipui thak na hi hanon kalpuya zanthim hnuaya Israel air defense system ta chuan Iran missile telakatrangin fianale chona lian tham tak mai han ma chona Israel in hum himna kulpui tia han sai trin air defense system Iron Dome le air defense system dangtene na trangkopin Iran in ballistic missile manga haron beina zongjong deuh tho hi dan chanin tam tak chu ka thla kan ni boka the Times of Israel in live update anei dan chuan Tel Aviv khawpui le ache vel mun krang te ballistic missile manga Iran in aron beina hian missile anon ka chua zinga pakhat chu Tel Aviv khawpui chunga mipui chen hmuna atla the Megan David Adom ambulance service chuan report anpek danin nizana Iran in ballistic missile tam tak manga Israel haron beilet na hian air defense system ten anlo dang lo jingami thren khat chu mipui tam tak an chen hmuna te atla thren khat chuan civil mi te chen na building te aron suboka heiwang hian thil tam tak ti chia tanei baka mipui jingami somrukle pathum lai main Iran ballistic missile wang hian hliaman tura mi parukin nunnan chanane tin han report bok ane hetianga Israelin torna anei veta kawang hian Israel chu athinur hlemaya nimin lama report kanron pek tong khan Iran hian Israel laka chanlet na haron peni poin
mi pui chen na mun te aron target ani chuan Israel chuan Iranin sumhmuna tana ahman poimo ber ta jingami oil facility ta chu an target anga an beidon ani ti an lo puanglok to ane Ynet News chuan report an pek danin Iranin missile strike manga Israel aron beih voi khatna hian missile zachuang vel zat mangin Tel Aviv le ache vel target hian anon kapa Iran beina wang hian Israel mi pui jinga hliam tor tam tak omma sela heng hliam tur somruk pathum jinga hian hliam na tak tur han tam lem lova mi som ni vel chu an din mun ngai tom deuh hlek anomane anti The Associated Press chuan Israel Fire Service tele Rescue Service team te kan biak pona tanga kan hriat dan chuan Iran hian akha tokin missile rol te Israel lampan hian aron kap chok deuh ranga Israel mi nunna chanta panhi te hi Central Israela Reson le Zion anti muna chengten ni tin han report bok ane Reson le Zion a hian building lian tak mai pakhat chu Iran missile hian akap fuwa Hebaka hian mikring Chennaiin pali chu nasatakin ti chiatani tin han report bok ane hetiang ani meklai hian Israel point Operation Rising Lion anti chu kalpui chhunzawm zelin Nizan Khan Central Tehran le ache vel chu missile le drone mangin han bei ve boka The Jerusalem Post in report an pek dan chuan nimin tlailam pangatang khan Israel chuan Iran ramchung munrang ranga operation hi akalpui chhunzawm ni na hriata Iran Air Defense System 10 mel material thuam lodang chat tura an air defense atanga missile an ka chhori le apuak ri ta chu zan khoin akhat tokin hriat tur aom deuh rangani tin han report bok ane tichuan zirtop na jinglam panga beipui thlak voi khat na han nei na khan Iranin nuclear asong bol na mun nuclear facility chu an lo ti chetowa tichuan nimin tlai tanga beipui thlak thon ni na han kalpui le na hian Iranin uranium an thlit fim na mun Fordo nuclear site ta strike an nayani ti voinlama hian han report lea tlang lian tak tak mai pahnin akar che mun him tak turangai Fordo nuclear site hi nasatakin ti chiat ani zui tabok ane Israelin Fordo nuclear site ta air strike an nei rual hian beipui thak tho khatna around khatna Natanz nuclear facility an beina mun chu Nasazokin airstrike manga bei chhunzawm ania lein hnuai lampanga nuclear an song bolna mun chong tam tak flooring emozat chu ti chiatania Iranin uranium centrifuge tura anti uranium anthlit fim mek tam tak ti chiat sak ani tin han report bok ani Natanz nuclear facility hi Iran media te point trumni bei ani towa nasatakin ti chiatani ti han report bok ani Hebaka hian International Atomic Energy Agency Chief Rafael Grossi chuan Israel e Iran in beiton na chungchang report hi United Nations Security Council a report apea IDF 10 Iran ramchunga airstrike kan nei thokhatna khan Natanz nuclear site hi nasatakin ti chiata lo ni towa tichuan ni jana Israel airstrike round ni na hian Natanz nuclear facility hi beinon le nia helai muna ground na uranium thlit fim sa anda chu ti chet vekane hati Reuters chuan report an pek danin Natanz nuclear facility a uranium thlit fim sa Iranin ada ta hi engatan nge Iran hian ahman don ti chu chiang takin nem nge thei niloma sela Iran hian nuclear ral thuam siam chuan tur masatana ada that ni na hriata ma se hei hi Israel chuan anti cheta vekane hati Iran ramchunga Israel achet meklai hian Iran point missile mangin Israel haron kapreng boka The Jerusalem Post in report an pek dan chuan tukin jinglampang dar khat le minitsam nivela khan Tel Aviv khopuya missile in building afu wanga chiatna thlenna mun pana mobile intensive care unit te an kalmek lain ambulance manga hantlan lain Iran missile puakin ahonga wangin an ambulance si achenwala achunga chuang crew member mechia panhi ten hliam tur bokani tin an report ane Iran hian mipui chen mun te anron beyang ti hi Israel chuan arin sa ani wangin Iron Dome thren khat ta chu civil mi te chen na area vela te dale chop ani hloma Iron Dome tam tak ten thataka na an thomek lain Iran chuan hypersonic missile manga aron ka wangin
Tel Aviv khawpui hakiri Mahmuna Israel Air Defense System Iron Dome chu aron kap chebok ane tuntruma Israel Iran boina hi ahman boinang mai kha hanilawa ama kha chuan voini khat nanin changlet tona handu tok maya mase tuntruma ro hi chuan round tam tak in changlet tonin Iran hian tuna chuan atorna sajok hlea heti rol hian Iran missile wangin Israel ramchung mun tranga chiat na atheng bok niin hriata IDF ta chuan Israel ramchunga bom puan mun le missile atlak na mun te social media lampanga share dar lo turin mi puita hena ngen na anti chuak bok ane hei wang hian Israel ramchunga chena thlendan hi chiang taka hriat ahar sat pha hleni tin the Times of Israel chuan han reporta heti rol hian Iran point na satakin han tura Iran ambassador to UN Amir Iravani chuan UN Security Council nena report apek dan chuan tuntruma Israel airstrike round frang hian Iran khole tui mi somsari le pariat tin nunna anchan toa hengjinga hian Iran top military commander tepo antelani hatia heibaka hian Israel airstrike awang hian hliam tur zathum som ni chuang zat anum toni tin a report bok ane tukenjing darthum lechan vevela khan the Times of Israel chuan Iran in Israel chanlet na tana missile tam tak aron ka chuata hi American Air Defense System le Navy destroyer Middle East sa handa ta chuan enge mozat nan lo dang chata Tehran in hetianga ballistic missile manga Israel abai chhunzawm zelani chuan Middle East sa American Air Defense System le Navy destroyer ta chu Israel e Iran boina chungchanga hian thuk zoka inrol turle anom hunte son turin hriat tir hani donani tin US official ta chuan an pungjar bok ane heibaka hian Iranin chanlet na haron pek voi khat na drone strike manga haron nai tum khan US Navy destroyer ta hian Israel lautan puin drone angemoza tan kap thani ti an pung bok ane The Times of Israel in report an pek chhunzawm dan chuan Iran lakatang hian Israel hian beih na nasazok alatok don niin hriata heiwang hian US chuan missile le drone manga beih na te lodan pui turin Patriot missile defense system te ground na aron da chuak towa terminal high altitude air defense system te po Iran ballistic missile te lodang chat turin inral ringa da hani toni ti an puang bok ane US chuan adu thu sampera chuan Israel hian Iran a beih hi hanla du rilawa masa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Tehran a nuclear le missile program ta chu Judah state tan hian engtiklai point hlom tak ani reng towa chuwang chuan Iran beitur hian nimin khan order kati chuaka Israel laka Iran in buat saina chu hlom le manmo thak tak ani to wangin US tellawa beipui thak mai hi kantan chuan du than turom chhun anita kan beilo chuan za kan thidon ani hati heibaka hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Operation Rising Lion kan kalpui meka hian Iran top general te kan thatnual toa heibaka hian kan tarkat jingami Iran nuclear facility hengemazat chu nathok thailoin siam ani toa nuclear scientist tam tak tha ani toni hatibok nimin tlailam pangatanga Israel in around ninatana Iran ramchunga airstrike kanaile a hian Iran President Mahmoud Pezeshkian le Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tachu anthini ti report nuala mase voin lama hian Israel media rang tachuan anchung tanen him takin anlaumani ti han reporta Iran laka Israel in beipui thak na hakal pui mek chu in thadul khat tura han bai se wangin Tehran hian thudik lo an thedar nin hriatani antibok voin chanhulam thleng khan Israel ramchung mun ranga te van borok lampanga tanga in bei na haumani ti mi puitan hena in hriat tirna siren tiri kanideu ranga chutiang bok chuan Iran lama po van borok atanga bei na hanto kani ti hriat tirna siren hi arideu rang boka voin chanu dar khatvela khan Tehran le ache vel muntam takate Israelin helai vela hian air strike anele don nia han hriata wangin air defense system man yang zongjong te chu activate vekani thu han pungjar bok ane Iran ne na han boimek lai hian Houthi rebel so te hanon in rollea rocket mangin Israel hanon kapa
มาเซอิสราเอลตานวันในนั่นแหละปาเลสไตน์เฮาตานวันด้วยนะฮันนี่ตะเตวเบอร์มายาเวสต์แบงก์กะปาเลสไตน์เฮาเจนนะมุนาอันโรเกตรอนกะฮิฮัตลาปาเลสไตน์มีปฐุมินนุนนะอันจันพาอันเน The Jerusalem Post จวนวันจันทร์นูดาร์ขัดเล่มินิทสมทุมเวลารีพอร์ตอันเป็กดันจวนอิสราเอลโดรนเทรนขัดเตอิรันลำปนินอันเฟชกเมกาเฮติลายเฮียนอิรันปอยน์โดรนปังอาฮารอนติรชกบกามาเซอิสราเอลเนวิดเตนโดรนปังอาเตฮีอันเลวดังจัดเทนิตีนอันรีพอร์ตาวันนัดนิวสินรีพอร์ตอันเป็กดันจวนวันชุนแข่งขันอิรันินมิสไซล์มังอาอิสราเอลกาชานเล็ดนะอารอนเป็กฮีราวทุ่มเวลอันนี้ตัวมิสไซล์ตั้มตักอันมังตัวแห่งมิสไซล์จิงาเทรนขัดเตอิสราเอลรำชุงอาอารอนตลังบกาอิรันเล่อิสราเอลฮีอินช่างต้นสัตเลียริงอดลวินอัตลมจอกอันอมมาลาวจูอินโดนรับทักเล่เลียนจอกอัตเฮงังตีอัลอมเล่ตัวอิรันเฮียนอิสราเอลรำชุงอาปอยคอยนัตั้มตักอารอนในตัววางินอิสราเอลจวนเฮอ operation ฮีตีตบไม่ฮัตุมโดนินฮัตเรียดละว่าอิรันเฮียนนิวเคลียร์รัลทัวมันในจวนอิสราเอลสุรการกลมนัสเลียไม่ในลวินอิสราเอลมีปุยจงหน่วยจิมีเวกอันตุมันในตีอันเราใส่ชวกตัวให้วังเฮียนอิสราเอลสิไปตะจวนกุมขัดจวงจัดไม่อิรันไปตุรเฮียนอินบวชใส่นะอันเราในตัวบกาติจวนตุนแทงเฮียนอินชานเล็ดตนนั่นแหละรัลท่วมล้อมตักมังอินไปตนนะอาละแทงชนจอมเจล่า Associated Press เล่อันดูลูเตนรีพอร์ตอันเป็กดันจวนอิรันินมิสไซล์สไตร์มังฮารอนชานเล็ดนาวังเฮียนเทลอาวิฟขบุยชุงbuilding เลียนเล่ซิวิลมีตะเจนนะอินเทรนขัดเตตีเชียตันอินวัลตัวอัตเลมเบราอิสราเอลมีปฐุมินนุนนันจันตัวเลียมตัวสมควรเล่ประคัดอันอมโตปกันตีนฮันรีพอร์ตอันเนวันจันนูดาร์ขัดเวลาคานอิรัเนียนออฟฟิเชียลตะจวนอิสราเอลลักสไตร์คีชุนจอมเล่อันนี้โดนนี่ตีอันปัวงาเฮติรัวเฮียนไงชัดทักเราตักไม่อินเลบานอนสุรการจวนอันวันบรวกแอร์สเปซตะจูฮอนชุนจอมเล่อันนี้โตโดนนี่ตีอันปัวงเวบกาUS President Donald Trump จวนบวยนักการเฮียนอินเบียกนะฮันดูนี่จวนอิรันเนนะอินเบียกนะในตุรเฮียน US จวนกงหงอันนี้ตีอาศัยมาเซอิรันจวนนิวเคลียร์จงจางUS เนนะอินเบียกนะจูอิสราเอลินแอร์สไตร์กันในนัวเฮียนที่ลมจะในโลกไม่ยันตีนหันช่างเล็ดอันนี้